Nešto sasvim originalno i drugačije u skladu sa vremenom. Naime, predstavljamo vam prvu online platformu za audio knjige na srpskom jeziku Knjiga priča. Sa nama je direktor i suosnivač Nenad Iđoški. Nenade, dobrodošli u naš program. Hvala na pozivu. Evo, Slušaj svoje knjige je slogan platforme. Kako ona funkcioniše i kako ste uopšte došli na ideju da pokrenete tako nešto? Knjiga priča funkcioniše isključivo online. Znači, tamo možete besplatno da razgledate i da poslušate 30 sekundi demo. Ukoliko želite da kupite, plaća se isključivo po knjizi. Znači, nema mesečne pretplate, nego se plaća po knjizi. Kupujete, to jest plaćate Visa, Mastercard ili Dinacard karticom. Jednom kad kupite knjigu, ona je zauvek vezana za vaš profil i možete da je slušate isključivo preko platforme i audio knjige na Knjiga priča su i do 30% jeftinije od fizičkih knjiga. Aha. Ko su vaši korisnici i kakve su povratne reakcije? Imate li uvid u sve to? Imamo uvid u sve to, mislim, generalno ljudi su baš bili zainteresovani vamo na sajmu, iznenađeni, pošto mi započeli zvanično pre 4 dana na sajmu knjiga. Bili su iznenađeni, željeli su da probaju, pošto mi na štandu imamo i slušalice i dajemo ljudima da probaju tih 30 sekundi demo, da uđu u svet audio knjiga. Neki su naravno malo bili skeptični pa su probali, pa su promenili mišljenje. Neki ljudi su rekli da će probati, da će kupiti, tako da ima raznih reakcija. Aha. A koje knjige su sada dostupne, da tako kažem, u vašoj bazi, a koje su možda u planu? Za ovaj launch, za startovanje smo išli baš široko sa žanrovima. Hteli smo da omogućimo ljudima da imaju izbor. Trenutno imamo 30 knjiga koje su gotove. Određene knjige su već i u našem profesionalnom studiju koji prebacuje knjige iz fizičkog u audio format. U dogovorima smo sa izdavačima i dalje. Dogovorili smo zvanično sa 4 izdavača. Zavod za udžbenike, Službeni glasnik, Leo Komerc i Prometej iz Novog Sada. S njima smo već dogovorili knjige i prebacili ih u audio format, a sa drugim izdavačima smo i u dogovorima i sad ćemo opet nakon sajma s nekima početi da dogovaramo, tako da eto, cilj je da se sve knjige koje su napisane ili prevedene na srpski jezik nađu u audio formatu na Knjiga priča i da ljudi mogu da slušaju. Evo, kako konkretno vi čitate knjige? Da li putem vaše platforme ili uzmete knjigu u ruke pa listate? Pa sad ću preko platforme, ali ću ja kombinovati. S obzirom da dešava se da putujem, na primjer iz Novog Sada do Beograda često, onda ću u tom momentu slušati knjigu, a kad dođem kući, kad uhvatim vremena, volim da legnem i da poslušam, to jest da pročitam knjigu. Tako da to je kombinacija, neki ljudi isto tako rade, a imamo i ljudi koji u potpunosti pređu u audio format, tako da može svako da bira. Dobra stvar je što sad postoji konačno prvi put u Srbiji alternativa, znači ljudi mogu da biraju između fizičke i audio ili mogu čak i da kombinuju. Sam nastanak, tako da kažem, platforme, pretpostavljam da je bio izuzetno težak i komplikovan. Pa evo, kako sad kada je sve to, da kažemo, otišlo u etar, kako se sad osjećate? Jako sam srećan. Cijela Knjiga priča je započeta 2019. kao studentska ideja. Znači mi smo 3 godine u razvoju. Išli smo na razna takmičenja, razvijali smo našu platformu, dogovarali smo se sa izdavačima, prebacivali smo knjige, ali eto, konačno smo započeli na sajmu. Jako sam srećan i eto, sad smo počeli pa ćemo da vidimo šta će biti. Tako je, upravo predstavili ste se na najbolje moguće mesto, a to je sajam knjiga ovde u Novom Sadu. Mi vam želimo puno sreće i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.